Pozdrav svima! Nastavljamo s predstavljanjem naših partnera na Debug konferenciji, najvećoj developerskoj konferenciji u ovom dijelu svijeta, koja će se događati 15. i 16. lipnja. Karata još nešto ima na raspolaganju, zato požurite na Debug HR i osigurajte svoje mjesto. Sa mnom je danas Ivana iz New Fire Global Partnersa. Dobrodošla. Hvala. Hoćeš li nam malo predstaviti vašu firmu? Čime se bavite i slično? New Fire Global Partners je tvrtka koja je osnovana u Bostonu, dakle američka IT servis kompanija. Mi smo tvrtka koja se bavi razvojem aplikativnih rješenja i u samom nazivu imamo riječ globalno, jer i poslujemo na 4 kontinenta i imamo zaposlenika u više od 15 država svijeta. Ekspanzija tvrtke je krenula prije 3 godine, kada su naši američki klijenti koji su većinom iz digitalnog sektora i edukativnog sektora trebali u vrlo kratkom roku zbog svjetske pandemije u potpunosti svoje poslovanje prebaciti online. I tu su upravo naši globalni timovi svojim kreativnim inovativnim rješenjima im pomogli da poslovanje prebace online i da zapravo ispune potrebe svojih klijenata. Prvi ured smo otvorili u Ukrajini. Onda smo krenuli se širiti tijekom 2020. godine. Drugo tržište gdje smo došli bila baš Hrvatska. Nakon toga uslijedila Kostarika, Kanada i evo prošlu godinu smo imali jednu brzu i snažnu ekspanziju u Latinskoj Americi, baš na zahtjev evo naših američkih klijenata. To zvuči jako zanimljivo. Kako su timovi organizirani u tom jednom takvom globalnom okruženju? Imate lokalne timove ili su kroz funkcionalni timovi, kroz lokacijski timovi, geodistribuirani, kako bismo to zvali? Sve. Ono što je koncept kod nas je da klijent ima u startu svoj tim i u stvari mi dolazimo sa našim timom, spajamo se s njihovim i krećemo u razvoj aplikativnih rješenja. Nekad je to od nule, nekad je to već nadogradnja postojećih rješenja naših klijenata. Ja volim reći da nam možete po nekoliko jezika, država čuti različitih nekih kulturnih priča na svakom od kolova. I bez obzira što smo krenuli u Ukrajinu, toliko smo se brzo proširili, sad smo s Latinskom Amerikom pogotovo dodali nove zastavice na naš popis. Tako da možete u timu imati kolege od Latinske Amerike, Ukrajine, kolege iz Hrvatske, uvijek na engleskom. Naravno, to je službeni jezik, radimo. I klijent koji je uvijek u Americi, pokušavamo se prilagoditi njemu vezano uz možda vremensku zonu ili način rada. To se iz Europe dosta da, malo suprotno je možda malo problem, ali ok, super. Kakvi su vam nekakvi generalno ciljevi što se tiče zapošljavanja? Kakve ljude otprilike tražite? Kakve pozicije zapošljavate? Što u Hrvatskoj, što globalno? Negdje više od 2/3 naših zaposlenika su programeri i baš zbog specifičnosti projekata na kojima radimo zapošljavamo mid, strong i senior developere, dakle programeri koji već imaju dosta projekata iza sebe, koji su vrlo iskusni, ali s druge strane želimo i da su zainteresirani za neke nove izazove, da žele učiti nove tehnologije i tu im pružamo podršku kroz edukativni budžet gdje im nudimo da se dodatno razvijaju, ali imamo interni program mentoriranja gdje kolega koji je možda iskusniji u nekoj tehnologiji i može zapravo biti mentor kolege koji je novi ili želi promijeniti tehnologiju je na raspolaganju. Obično su to parovi iz različitih i država, pa to bude i učenje o novim kulturama, o nekim novim običajima i vjerujem vrlo, vrlo zabavno. Zvuči meni osobno jako zabavno, znači atmosfera u firmi je sigurno odlična, pogotovo kad se spoji ta Latinska Amerika pa ovaj naš istok Europe pa sve i Amerika generalno, dakle to je sigurno zanimljivo. Kad neko pristupite vašim globalnim timovima, dakle čuli smo sad otprilike kako funkcionirate, koji su benefiti za takve profesionalce? Mi volimo za sebe reći da smo family of professionals jer bez obzira na sve te razlike u nacionalnostima, kulturama, lokacijama s kojih radimo i dalje se smatramo da smo jedan tim i atmosfera jako friendly općenito u tvrtki. Voljela bih naglasiti da po pitanju lokacije smo iznimno fleksibilni. Dakle, svaki zaposlenik ima potpunosti slobodu odabrati lokaciju s kojoj će raditi. Recimo, kolegica je baš nedavno odlučila ove godine preseliti se iz Kostarike u Meksiko. Jedan kolega je zaključio da mu iz Barbadosa jeftinije raditi, pa evo, preselio se tamo i radi s prekrasnim pogledom na plažu. Imamo jednog kolegu koji inače živi u Zagrebu, ali evo pola godine na Viru, radi
šeta se uz more, uživa na suncu. Dakle, tu je potpuna sloboda svakom zaposleniku da odabere lokaciju, samo mora imati dobru internet vezu. Također bih naglasila da je specifičnost kod nas način komunikacije i ta transparentnost. Mi nemamo birokracije, mi nemamo komplicirane procedure, nemamo jako puno koraka da nešto morate napraviti ili dobiti odobrenje. Dapače, svi su vam uvijek na raspolaganju, naš CEO i CTO su doslovno Slack poruka, nešto pitate, odmah dobijete odgovor, pomoć i to nam se jako sviđa jer nam onda procesi idu puno brže i jednostavnije. Zvuči zanimljivo. A spomenula si neke nove tehnologije i slično. Dakle, koje vi tehnologije generalno koristite u vašem procesu razvoja? Najčešće koristimo, odnosno najviše korištene tehnologije kod nas su React, Java, Python, sad nam je sve popularni Angular i Golang. Voljela bih naglasiti da i uz te developerske pozicije koje naravno najviše tražimo zbog zahtjeva naših klijenata zapošljavamo i business analiste, scrum mastere, project menadžere, također i testere. Zapravo sve one neke role koje su ključne za jedan dobar IT projekt koji uvijek radimo na jedan duži period jer s klijentima ostajemo po nekoliko godina i uz dosta visoku razinu i standarde kvalitete koji su nekako zahtjev naših američkih klijenata jer i većina tih aplikacija u stvari su korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama. Aha, jasno. Ok, što nas čeka na debugu? Nama je toliko bilo dobro prošle godine da smo mi cijelu prošlu godinu proveli brojeći dane kad je ponovo i kad je objavljen datum da smo još 2 tjedna kasnije i da moramo još više čekati, baš nam je bilo onako, ali dobro, sad već brojimo sitno. Predavanje našeg CEO-a koje je bilo prošle godine, Steva, je bilo vrlo popularno, znači lauba je bila dupkom puna, on je pričao o kako treba menadžirati karijeru, davao je neke dobre savjete, on je naime bio isto developer, onda je postao poduzetnik, počeo otvarati tvrtke, tako da je stvarno davao jedne onako dobre konkretne savjete i feedback koji smo dobili poslije je bio jako dobar. Imat ćemo ponovno predavanje na engleskom jeziku, nastavit ćemo u tom nekom sličnom tonu i kolega će biti predavač koji će doći iz Bostona, tako da evo nastavljamo tu neku tradiciju da su nam predavači iz SAD-a. Ajde, super, zvuči jako zanimljivo, pa ćemo vidjeti kako će to sve skupa predstaviti. Ja vjerujem da će ljudi biti jako zainteresirani kao što su bili, kao što ste spomenuli prošle godine. Bilo nam je prezabavno, bilo nam je super, organizacija je bila super, vrijeme nam je bilo dobro, sve se poklopilo. Nama je to bilo prvi put da smo na debugu i ove godine kad smo dobili upit hoćemo li ponovo sudjelovati, ja mislim da sam odgovorila onako 5 sekundi da, svakako, jer kažem radujemo se tome već duže vrijeme i na našem štandu svakako pozivamo sve da nas posjete, da nas slobodno pitaju više o nama. Imat ćemo neka cool osvježenja, pa evo, vidimo se, doći će to uskoro. Ok, super. Hvala ti. Eto, to je bio New Fire Global Partners, naš partner na ovogodišnjem izdanju Debug konferencije koja će se održati 15. i 16. lipnja. Kao što sam rekao na početku, karata još ima, ali su na izmaku, tako da požurite na Debug HR i osigurajte svoje mjesto već danas.